मणिपुर से कायहंदना अखोई सही लिसिंग कयादगी लैमिनरक्लबा अखोइसे अमुक हन लैमिनबद करी अकायब लैगे अमतंग असेंबदु खनसेब अखोई मैतैदो ओइरो कुकीदो ओइरो नागादो ओइरो ईच एंड एवरी कम्युनिटी ना असेंबसे कंसील तौगुमसेबा हिस्ट्री से डिस्टोर्ट तौरोइसेबा रेकॉर्ड ना साखी ओइबा ngaktaneब अनौ अनौ हिस्ट्री सेमदुना ngasiदी मणिपुर से तंगदु लैतादबदगुंबा स्टेट अमै खोइ ओरकुनेना इदि लौजैबा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मे की तांग अहुमना मरम ओइरा हैरगा रिलीफ कैंप त लैबिरिबा आइगी ngasiगी बेनिफिशियरीज ओइना मफम मसिदा लेंसिनबिरिबा ख्वाइ खिबिक पुनमक प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन सिंह लेडीज एंड जेंटलमैन आई मतम याम सांग लौजरो मणिपुर सरकार अमसुंग भारत सरकार ना मणिपुर शांति हंजिलकना बहोनबा मणिपुर की इरांग मरम ओइरा हैरगा अवाबा नंगलबा मणिपुर की इकोनॉमी हेना सोथरबा असि फगननब होनबदा अंगंबा थाक्ता होनजरी हैदुना इ अहानबदा थमजगे मांगदा स्पीकर मयाम अमन हाइबिग्रे ममांग सो हाइबिग्रे अनुब स्कीम निपान लॉन्च तौरे अदुगा ngasi si 46 schemes की मखादा मी लाख मरी लुपा करोड़ चहुम की मथक्ता अखोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मखादा अवाबा नंगलबा बेनिफिशियरीज रिलीफ कैंप ता अवाबा खांग लैरिबा कयादा मरोइना पीबदा सोइदना होरेन हंदकी हप्ता सिदा कोई यौरगनी हैदना आई मयामदा थमजनिंगी शॉर्ट टर्म प्लान कयामा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मिजेंग मखादा अखोइना सरकार सिना पाइखली भारत सरकार की मतेंग पाइखलिबसिंग सिगी मनुंगदा हंदकता थोखिबा प्रकृति न अखोइसी वारुवा मालेन लौजे खदि ngасai ऑनरेबल मिनिस्टर न थंबिरमदुनी नखोइ करिगी सही लिसिंग कया चाना चिनन नुंसिनन लैमिनरक्लगा करिगी इरांग थोगलिबनो हाइबसे प्रकृति नसु वारुवा माले आहान बद नोंग नुंसित अवाब नंगहली तम खक्त नते को चिंग खक्त नते मणिपुर एज ए होल अदुगी मतुंगा अमुक त थोखिद्रिबा लेन हंदकी लेन खुतादबो अखोई सही हुंफु सुजरे हेंजरे उगिद्री अंगक फंगना लेन तादुना वाना वाना लैत लैतना साबा युम कयामा नोंग युरगा लैफम साफम खंगदबा मयाम इसिंग इसाव न फॉलो तौरइन that also twice anira adun prakriti ma se ngasai honorable minister water resources na haibiram baduni saure warore karigino hara kanda nakoi kariginu sinadrino aduna koi punamak se nakoi na warning amnina nui waro sin matha sabana kanada saage hara kanda अखोई सरकार दा मरोइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा मरोइना भारत सरकार दा मथा साबा करीदगी नोय खोई लाइबा इरांग से ngасai थंबिग्रे टूरिस्ट ओइना मफम सिदा लापिबा पॉलिटिकल लीडर कयाना येंगा सटखिबा अखोई कदाई दे होरई नोय सिदि थीबदे इवाद वटपा उबा सोल्यूशन पोरकनबगी लंबीदि थंबिरमदबा कयामा अखोइना उबा फंगजै इरांग असि अखोइना ngasi फावबदा खंगजबददि चही कयादगी तानादन लाअबा अइगोंदा ngasi आई अंगांग अमन पिबिरई खबर अमा ILP टियर गैस ना पांदुना माहेरो अमा सीग्रे मसा नेवी ऑफिसर ओइगे मंगजरंबा मंगलान चही 13 सूबा सात्रमा रोबिन हुड कौबमा थवाइना पोंथा उगी ILP तानबदा अदु कनागी मतमदा ILP से पिबिरंगे
ngasi paliba center da paliba amsung state da paliba sarkar sina akhoi gi ILP do piba akhoi na tanar la ko pot ama akhoi na phanghalim chinga masung tamna tan laga laini sumna gi tam khakna tan banataba mitop chang pasida thingna ba akhoi gi state si prosperous oina na ba ma ki flora and fauna lei ba sing se thugai dana na ba ai nga sagi khan honor pasida kan dana ba adugi mathakta declared it out ba Bharat Sarkar na foreigner identify tau tho mitop identify tau tho ina ayaba pibi akhoi da biometric and geometric low bahoina adu low bahowi border fencing gi ayaba pibi free movement regime gi ayaba pibi forest sokhandana na ba honaroba sarkar sina akhoi gi future kanna ba drug thingna ba honaroba akhoi gi generation kanna ba punamak sing si tanagino we the human beings living in our state living in on this earth I should say prithvi sida leiriba human being akhoi khunai se asi sing si kanna bagine ya akhoi gi sarkar na hodokhi base masi kari gi waro buno sin asi tawri haiduna leiriba sarkar se asi singtha baso leite I should say we are very ungrateful people we are not grateful to our leaders karigi akoina pamba pot piraba akoina pamba demand sing phanganba asi phawbada singthana drino sinida akoi surajante si am sangna koina tawjare adubu kana gumba group ama kana gumba furup ama manghal laga aigi rangti gi kana ba phangna ba hona ba sri achokba aran ba ma oigani haiduna aidi thamjaningi aduna sarkar na paikhatpa scheme kaya ama ngasai gi natural calamities na manghan takhangra ba singsi khudakta madugi relief material akoi pi ba lepte CGI sit khudakta laura kani yen thokpa hui every district sing sida ching amasung tamda adugi mathakta makhoi gi relief flood na sogalaba relief camp ta leiba kangbu sida lising tara pina na ba akhoi pi ba hobu su yaw re akhoi hojik su piri aduna short term da akhoi gi state sigi leiba financial health si phatraga su honorable chief minister liching makhada akhoi sarkar sina akhoi gi praja gi awaba sing sida kharam khaidi mateng pangdaba yade haibagi wakhalon du da kayama akhoi na akhoi sarkar sina tawdun luxury haiduna ay adumaina thamjage mathangda aina matam yam sang lawjaroi anoba scheme kayama launch to bigriba scheme sina aina khanjai madudi if akhoi work culture khara maintain tawraba akhoi gi work culture ge habit si leiraba akhoi adu itaragadi akhoi economy khara makhai de akhoi fagatpa ngamgre ne ide lawjai madam the honorable chief minister yamna impressive oiba scheme chief ministers entrepreneurs ship ta akhoi gi support scheme maina ma launch to wiri base already Bharat Sarkar gi startup stand up mayam ma lebire asigi mathakta masi akhoi properly akhoi utilize tawraba akhoi tandraba adu itaragadi akhoi economy hena phagalakpa ngamgani honorable chief minister gi wakhalonda economy for a state or country sida violence hanthai violence hanthai progressive oiba mindset amalai madune honorable chief minister na khanbi base maramaduna mahaki wakhalon mahaki vision adugi makhada scheme kayama launch toba kayama akhoi hana December ki tang kunthra da launch to giba scheme si dugi
ngasi hore harga through deputy commissioners of respective districts sida direct benefit transfer gi makada khudong saba kayama phangalagani hedana ai thajaba ai faujai amasung masigi damakta honorable chief minister bai hangna ai ha ki taraf tagi ai hangna thoidok hendona thagat chaba phongdok chari loisin jarakpada ai gi humble appeal na ama khadang ai tawjani let us forget and forgive manipur se kahandana akhoi sahi lising kaya dagi laiminarak labai khoi se amugana laiminabada kariya kaiba leige amtang aseng budu khana se ba khoi akhoi maitei do oiro kuki do oiro naga do oiro each and every community na aseng ba se conceal to gum se ba akhoi gi history se distort to roi se ba record na saki oi ba ngak ta ne akhoi lari ama hijaba dina se de lari ga hiba kaya ma thoro kanda anau anau history se maduna ngasi di manipur se tangdu laita da badugumba state amai khoi ora kone na idi lojai ba akhoi history distort to darba akhoi se kadai di hore ino kamai leiminara mi haiba se ningthi janang tanga khanthabi re haraga akhoi punamak amat to ina khusamna re haraga manipur shanti halakna bahona ba atopa sigumba yamna laibak thiba matamda ranti tawna bahona ri ba dol punamanga ranti tawdana lepi re haraga amuk tangdu laita ba khunaya ma hanjirana bahona bada akhoi mateng pangbigani yamna selfish oiba politics soidan thadok pirakne haiba chet pa thajaba si thamjaba galona mayam punbu khairam jari jai hind